ya chagwa te yen dia nergon dia dienten ate roñ mu goro balad ko roñ balad chan lad go kwida kon ji Ethiopia lade je go kwi dunien war daga South Sudan specifically ne den to kum min shalayo ke pad min shalayo cha gor de lad go gwam mi chuwa bad ko ngode led dor kajeniri ani roy go kwide kana goro te me de larten ala kon chi international boundaries chicken kon be limit ko bran charatup mite me guji yero go tup kon char kon ba wi mondo dien kayten to winde ko ken ke Ukraine ke Israel ke Russia ko wi dialon ko ken wo ka America ci de le me do ramme da morum te ge du gwamme de randwal ke lat ko doro ko bayi jogi e jiran ko ka no mo tele lot no roji ko waydo dien ci citizenship du cheyar ko kon insecurity dun ko ne affect directly kon ji gambel ya men de tini ti ken yam ano yen wore ke yen ji ayu basically yen wore lo ko yen ter koray uto ala yen ter yen kor lawo gor yeno bia wayruaj bia roje jiaga log yeno mo bia ger ke ter yen kor lawo yen do ko rawo ton ko gol ter yen kor la gor yeno bia wej bia roaj ke ter yen kor lawo yen do ko yen tien capacity tien ka human resource murong ko de yen wej de yen kap ko kor ka de yen roaj bo lod yoro ke je dunon kor ter yen ne la gor yeno bia wake up bia wej bia kan bia roaj bia roaj mi je bia gol la kon china budwal ka la tuka ko ibana kud kon war ngwan long men wun dit la wud dit gweji ko de ci gar ma tot ndi riune no ngwan china dwal roaj ko ci ko ci dit ba ci jam roaj pal jam ko yena mo wo yena dwal de ci agoro bia way kan chwa nek ba ko ngwan ter ju yen nag yen ka nag yebo we may de ka we may dun a waste of human resource namalara jede it been a long time. It has been a long time and me gori jede right tin charan lana gorpo but can't right tin baroy dil and goro tam baroy tin o kone it in the nanti de la juwe to ken lan wore kan kon de yeriton and jagui ga gwam bar no gui goro de yer dori alaka ta la roy ke ye wono ko kwar kunu kwar de ni gweje de yen dol tin de yer tej rawde ta anter yen kor manonen michi yeran kep ki ci yen poiran ci yen jek ta la yen alel geje chene gweje gwa pucha tungwan ti jek tungwan chagalet ki ye cha gad wang cha ngulel cha koraitin bo but jin bu der kore ka der tele gwa be nang tan ci der bu kore ka der en time ta god jale gede ta tan kan bin wejema jero mu ne dun wan men gad South Sudan ko kien wona ka doru shala madi meta ka border numli te ka dol te je ka katin te ngaje te logo ci kan cha mundien kan obdien na kan ay wo nuore to kujimet ala on tam ta mu yerun destroy they are destroying no South Sudan is tun ko general malara jenen e kora ka jang ke general magoro ba South Sudan right ramode ci goro no ba win ke goro no ba fail ko chen gal waga me mishiran we kora kan wore changa jenen no no kum chande o kwide ida da na kono shi marakel ke mi banda joira de jende banwich
chien mien jang chen do kwi ram rajin ka changa ni kan general jan ti kan rajin no ka bokan gad wang kan tejbu chi ne na je medan shawo ka ke ria tie ka bori chia wi jan chia kan but tele ti chen en mi chia wang which is mugwa but meladi ne keleb dun jagalo ko thok bala na mi chien goru ku me chien goru jiter yen kor nyi yen ka dor mu do dien okay chwa gad yi ken west bank ke very important ka family ni ken tamo kon chana emotional chinar le charab na yi ken palpi gwe yen mo de yen jedu gwe ci yen ga no reten chalo shu gwar ten wi ne ko ken kan jeral te feel ti de rajin rudien loide led ko nen kana liukal they are losing their very important comrades but la gorob na the training kan tarije na rudin ngitin bana ngi humanity kan international laws kan to ko ken dian changam ngone bel na nyur ba na ngi chang tele shai no mo goro de yen latin ngai je panchi ende braro pen libiaro ke criticize but goro je de yen latin ke pin ko ndam gwa ci do lar min ci me nge yela bab ke yenda ma chajen ko goro de yen wotin de yen wode yero nge de yero organize gwa de yen char de yen ko gwa gwe je da gwa ke che mu wajen no gwe je ba tari ge gan ba men do dien jendu ko ru ci to me chang tan cha lelen chanek commissioner en cha kwanyo kuma kana nogolo o to go abna la rodin ni ke meje to tele mi cho gor ke bet bang bet kana nog e puj ram me te kwi ram mi mugwanter o de nak de na ko la freedom fighting chireke lani char ko jin mi ci char tem goro le di char ci intention du char mi ci tem ala jenante gwamo bi job ko di goro bi char bo intention du ci ngade du the main goal ki ci o bi jene bi job pado bi char wo mi jam kan char chup ci bi job ajen tade menin korbo ko mitere kor chunka ko gori chondu aramate de do bo ma pen wonen ibna loro ma gang dwero ano di nak chi dwer ke ji ko di chi purpose ke ji bi nak bado di chero la de do pen ji wonen bi chuong ke bi loro bi jek gang dwer chero ko bo mi chi moy ko bot e cha week chi de nak bo chi de nyaaj mi chi jek jen chero ko mi really freedom fighter chi liaran chi celebrate ko di chi ngadi ci golu hono wiran nak golu no bu chuong bi jek bine ku jagalor barama gang dwer ko negaji bro yi gang ke bi yi nak bachang bi nak shi intention du ko jin goru ni chuong e jelle dro niammo ko gang dwer e fo baran mi chanak cina de chomno ko babur de bayumulet na moy chi mo ni kon pain kon ro de kon non conflict ke yen ko dun de yen conflict gweje chi ngade mo gwa ngai je pain ko tre de ka ngane dong de ni jog ngane dong shi ge kum ten ji party ka ban ngane ko kne kun goro be akoron tet be rai ka na mo tele je ko kon medan me je to ko rol bintiyo ka dur mi shal ga lo ma jog shi ni ngwan kai ni ala long I'm very sure cha ba mal to cha ba mun nyok ku yimi nyok ko shi ni ngwan kai ni ala ya na me ala jin mu goro bu wej bir waj te garaw ke dok te la gori bi consider number 1 ala win mon gwejin gwiji goro je bitit ci dem na dial lat ke tin te tuok to nin tam evidence ni kien kwa gweji win mon nan america chanan wang de jen embassy ne te ka South Sudan ka CIA ngaje South Sudan more than Salva Kiir ten tuok ka South Sudan daily lañ ne point Salva Kiir ka ngay dien maktab AU jente ka Addis Ababa jeng gambel jeng ko tagalo na mo ba nang mo wata mo nang ba wo nyod yu mon ko ne ni ne ka top information ko ler ga ka ne ko office ne ka AU ne ka AU ka ka gad
rom ga America embassy be ken we nyu dividend ni kan ti ne de kan go ro boy ruac ruain tlat kan ti tan na kan na ga yene therefore jin goro ci bu gwai international community we ne ba mu goro boy ruac number 2 ne gutun kula goro be free ci ba goro bi ga tikati tu mi je ga ji bi ngaji ne ten teri chondien la ji we dun ci ji South Sudan bi ngaji nen nokani bi make sure nokani chen te mission ne ya kebne ka ko which is very good te dol to chen en muroj which is a credit mugwa chen would core commissioner dunga ko mundan a leader rointe la de kan dial they make sense la would nan mala rana piet ga DJI o de kan piet is a leader gwe te dia la to kan ko civil donc che di che longa ku control rointe la roje la core gweje no mo raw mon dio dien da strategy du jira man chalo la dor strategy du to roy du ten de tante record ten society chiro ke ne den tere chiro ke nyal alawo nyal merege yenta society ke padin la kan rek ni nyal wi hali kala nyal to tan bro present ke je ledi kan bi nyal no go jom ya chawo bar kan model jena model lado lan I don't care ba we ga lo ran we ngaje o roye ke shu we do dien tele mi yara ke citizenship da tele dor me yara there are idea de tup de tup de right ke kuyere tra chiro mi de right ku South African right de right ku we do dien chi problem no mo na ma ngaje chen wore cha affect mentally himalaga chwal ge refugee ga gambel but I'm not part of those big victims. I remember me dan take a wur me did mi shale poroj yo kono wo ga dol jale ke t-shirt me tur rek ma charten wo ga dol me krwit ka gambel awri de gade ken jel ga kel gan mariro te kan na ko de ke ba wo ru jiran so Sudan me te rek ma chartur de nyamdu me benene be ja jo ngiro riro wa we cha jo t-shirt me ni jaga wo ger ka we ten la rek anu cha yu den cha jo wa kon di do te dum jele jin ko wi juru mi sharial wu dinga cha ide jo riro rek ma char yang ti ka Ethiopia body ni support chero ko isaiya for ki jing ti ka Ethiopia body support tele mi jere ka citizenship ideology de menjal ge jamu no go di support ngula re yang jera ni t-shirt ngu ti wi de ten ngu wo cha oloide yoro do rit ente go mo gore ja bana tan nguk dor mu ko ge jini shang la di la jini pau mbo kon pino bana rwai ni de kon ne kon lo ka ki chere de kon tu bu ka pin ka dwal dit thank you